May dako nakitaan nga video sa rayaw ini didto ha katubig ano amot ko nakapagkita kamo sa rayaw a minudo samtang ang mga nanayaw nga nagala nagpapatakas pag ano ini pagsabuwag iton kwarta nga nakatapusan ang video nga akong nakitaan may datutulong nga kabataan nga nanmumurot han mga gala. Anak ko na huna nga nabulig lahira hin pagtirok. Ngan tigdala nagdadlagan ini ang kabataan nga nakuha daranira ang mga gala nga ira nakaptan. Ngan ginahagad ang mga tao liwat nga nakada siguro ang mga bantay. Mga kabugtuan, ini nga video, nagpapahinumdum aton, hitungod niya kahintang, hit aton sosyudad, iton aton kalibutan. Samtang, aada, pipira, iton nagpapatakas iton kwarta, damo nga mga tao, iton nagkukuri. No? Graphic example, iton na hinanabo, dida, hit aton sosyudad. Samtang pipira nga mga tao, nagbibenepisyo, hinti upay, hiton mina, iton pipira nga natrabaho, diri nga ni isakto iton sweldo. Waray mga benepisyo, iton iba natrabaho on daily basis lang. Sakit makikita naton, iton agwat, hiton pipira, nga damo, nga hiton darodamo, nga nagkukuri. Sanglit, may mga tao nga diri nato uliton Ginoon nasaring. Kun ungod nga iton nga kun may ada Dios, diri kunta ini mahinanabo. Nga aada iton injustice nga inahinanabo ha sosyudad. Kun ungod nga may ada Dios. Iton Ginoo diri matugot hinsugad hindi nga panhinabo. Kaya kung may ada hindi Dios nga sugad hindi para ira nasiring ini nga Dios diri nanginginlabot hiton mga kakurian ngan kahintang iton tao. Ini nga panunahuna ngan ini nga reklamo sugad-sugad inihan reklamo di dan siya hanya pagbasa. Ang mga Hudiyo, diri pahiragin tatawag ng Hudiyo hindi nga panahon. Han kagawad, han pagkuha ahira, han anini kauripon, ha Ehipto, naglalakaton hira disyerto. Nga nagrereklamo hira, han Ginoo. Ini nga pagreklamo, nga ini nga Ginoo, diri nanginginlabot ha ira. Kay ano, ginpabayan hira di disyerto, nga waray pagkaon. Ginpabayan hira, nga waray irinmon. Para ibangani, maurupay na lahira, gabay na lakon hira mauripon, dito ha Ehipto. Kay dito ha Ehipto, damo ang pagkaon. Sanglit, ang aton Ginoo, nagpahinumdum ha ira, no? Ngan, ini nga Dios naghatag ha irahin pagkaon. An mana, man an tamsing era kinaon, dida ha disyerto. Ngan diri lang ani ini nga duduha nga pagkaon. Dida nga ni iton iba nga pagkasulod ini nga parte iton aton anini siyahan niya pagbasa, iton later part hindi nga aton ginbasa, hi Moises pinaagin iya tungkod iya lagin gin balbag in usa nga bato ngan inawas in tubig. Ngan nasiring den aton ebanghelyo. Diri hi Moises an hinatagan pagkaon. Diri hi Moises an hinatagan tubig. An Ginoo an hinatag. Sanglit igin papadayon di den aton ebanghelyo nga iton Ginoo nanginginlabot. Iton Ginoo diri napiyong iton nanihinabo dida hakalibutan.
kay iginhatag niyan iya kalugaringon nga pagkaon haaton. Nga inunan niya paghatagan iya kalugaringon. Ang gidadakui nga paghigugma haaton, pinaagi han paghalaran niyan iya kalugaringon dida akros. Naging pagkaon hiya naton kay ginhalad niyan iya kinabuhi, pinaagi han iya kamatay. Sanglit, nasiring didahiton ani niya, nasiring didahan ani ni han siya kanya pagbasa nga mahinumduman nira nga Ginoo ang Dios. Iton mga iton mga born again, makakarawat ni Kristo nasiring hira kay ira personal Lord and Savior. Para iton Katoliko, ura-ura inihin ka, diri kinakarawat nga statement ngayakan. Pero may da naton makukuha nga mga butang, bisan hiton iton pagtuo hiton mga ibang relihiyon. Ngan ini nga pagsiring hiton mga born again, ngan iton ibang relihiyon nga iton Ginoo, iton ira personal Lord and Savior, intama hinduduha nga butang. Siyahan nga natuod hira kan Kristo. Ngan amo man liwati kita, natuod kita kan Kristo. Ngan iton pagtuo kan Kristo, karong sigon hini, nga iton Ginoo, iton magiging giya hiton aton kinabuhi. Diri nga iton aton pagtuo, nga tubtubla hiton pagprofess, hiton pagtuo kan Kristo, kundi karong sigon hini, nga hiya iton aton guide dat aton kinabuhi. Karong sigon hini, diri la tubtubli niya singbahan, iton aton pagin Ginoo, iton aton ni Jesu-Kristo, kundi bisan dida hiton aton mga ginsusunod nga mga prinsipyo, dat aton ginsusunod nga mga mga buruhaton, natikang hiton aton Ginoo. Nga ikaduha, hini nga pagsiring hiton mga born again nga my personal Lord and Savior, nagpapahinumdom hiton commitment, hiton nga dat aton Ginoo. Ngan kung committed kita, karong sigon hini, nga hiya iton aton Dios, waray iba. Then aton siya hanya pagbasa, ang mga Hudiyo, didaha kami ngawan, na hingalimtan nira, nga ang Dios nagtalwa sa ira, ti kang kauripon han didaha Ehipto. Ang ira na hinumduman, ang pagkaon nga ng tubig. Ang ira ginihimo nga Dios, ang pagkaon nga ng tubig. Ngan amo manliwat ini din aton ebanghelyo. Ang mga tao nagbibiling han aton Ginoo, diri tungod nga naisabtan nira ang kahulugan han gahom han aton Ginoo, nagbibiling hiran aton Ginoo kay ano? Nagpapadamo hiya hin pagkaon. Nagpapakaon hiya hindamo nga mga tao. Karong signon, ang ira ginihimo nga Dios, ang tinapay, ang pagkaon. O para iton iba, iton kwarta. Diri na iton Ginoo, iton aton Dios, iton kalibutanon nga mga butang, iton aton Dios. Han bata pa ako, sa Kristan ako, nahinani ni na naipapausa ako. Pag-iisahan han padi, han pag-consecrate han tinapay nga han bino. Ang mga kalagsan, may dat nira ginyayakan. Nga naipapausa ko, ano daw lang nira ginyayakan? Ngan one time, may dako naipakainan nga lagas. Ngan siniring hiya nga, itun among kuno ginyayakan, nasiring kami. Ginoo ko, Diyos ko. Sugad-sugad ini nga pulong, han ginyakan ni Tomas. Ngay Tomas siniring hiya, kung akon kitaon, iton Ginoo it iya kasamdan. Iton iya kamot, ngat iya kagiliran, matuod ako ha iya. Nga nabanhaw hiya.
nga naan pagpakita han Dios, diyan ikaduha nga haw nga Domingo, madahan mga tinunan. Aniyakan ni Tomas siniringhiya, Ginoo ko, Dios ko. Ngan, amo man liwat ini, iton pag-remind ha aton, kada naton pag-a-attender iton misa. Amo init reminder ha aton, nga hinakomunyon kita. Ginoo ko, Dios ko. Diri iton kwarta, diri iton pagkaon, iton mga butang, iton aton Dios. Ita aton Dios, iton Ginoo.